problema, dakkel na problema law na kini katugangan nga babae. Tama Ah, akibiyang law. apay ana ti problema, sir? Ah, ningaming katugangan kay idol, naglaing nga agperdi, managapal ken natangsit kanya mi idol ket aji nga rod ti problema kanya na nga nabayagen. Paunay mo datakat. Ngem apay deti managapal ako nam idol ana ti klase iti apalan na kuma. Kasi ngamin na idol ni misis ko arita nga rod abroad OFW met Hmm, ket kada pauitan na muna may ngaming TL daw pauit na hmm. taptan apalan na met ten idol dagiti mayayag ni misis ko nga dapat nga talaga kasi at dami ti sarili mi nga pamilya ken nakabukod kami ti balay. Ah, Ket yang nga rod ti problema kay idol ta bibibyangan na kami kitang kami nga makibibiyang kanya ken may sa nakalasin kami met ti balay. ay una idol ta anangarag ket aday ti sarili yung nga pamilyan. Wen idol. Manot anak manot ti putot yun, sir? Kadamot ti anak mi nga maysan idol. Ket ken ni misis mano nga tawan niyo met nga kakad na gagasawa? Bali may ka upat nga tawenan idol tagot pat me dayjay anak min. Deti ko na mga naalas, nakarik managapal nga katugangam. Ket idida mo kastamot kadi iti pinag-ugali nang ipakita na kengka. Kunak kuma. Ididamo pa lang idol talaga nga siya nga min idol ket dati kala ko instinct ko nga makari na ti madi nga ugali ti maysa nga tao ket isuna ket ididamok pa lang nga makita talaga nga kwan nga mariri na akon nga madi kintak pakita na met ti kinakasjay na kanyami Ah, makita met ti kina madi ti ugali na. talagang, ganyan di katugangam nga lalaki idol. Aji katugang may nga lalaki aw may ti problema may nga agsasauno kwa mga umay di balay no kasjay nga di lang aming katugang nga babae ti pati ati anak na ti sat ni misis mangiramraman da pa na idol bastos da pa Ah, nya ti ugali ni nanang da isumat ti ugali dagiti anak na giti kabsa ni misis kon idol. Paunahin idol ket permi nga nakamusaksakitan tay ibaga kuma idol ket kasla mo na tay panagkunada nga medyo mairuruman ka kadita nga sitwasyon mo ta si kaamin ti agsipsipaw di kita ibagbagada nga idol. Ay when una law na idol asa may mamamig kami nga rod ti kasi nga sitwasyon idol hang kami mga tay awumot ti badbad da kami mga sabali nga tao agul ulimay kami lang met nga talagang ko siguro idol ada dagiti katao katugangan nga kasi ito ugali da nga imamamagda ti pamilyada kaming ti pamilyada jay One so idol nga dati sitwasyon mo idol ket addalat tama talaga nga tekunada na yan no talagang hamo kayat ti mikiapa ko mo iti katugangam agbukod kay iti balay. Tatta tinarali mon idol adamot ti bukod yung nga balayen gam ti apalat ta kanya na umay na iyas asid guno idukir kada kayo. Ket tatta ko man separate lat ta kumamot ti biagdan kadi ti biagyo. Ay idol kasdi ko na. kuma kas jay ko ma idol talagang isurusuro na ti riri nga rod idol dandanek kagat patulan na idol. Bon idol ngam tila kunak idol no adapan na kabalin na aging ganang kayam iti agtepel at ti panunutom latan idol ket sikalat tatay nataknatum nga tao ngem isudan hamo i-level deta anan idol hamo i-level ta kapanunutam mo. Tano once nga pinatulam isuda idol kaslang detay mas nabababa ka no kumadapag panunutom latan idol nga dapagbag ti di gid no patulam ka mas nanan. Ngem para terik namat idol. Deti ko trick natay amin nga te kunada nga pag napuno na ang salop nga kunada idol. Ti may. Ay No wala idol.
Oray ti danom, oray dam di na naket no talaga nga perming aglapyas kasi yamin idol. Uy, nga rin idol. Wag, amok deta nga rek na idol nga ti kunakon nga ipagpagarop mo latan idol dete anak mo kinni bakit mo. Ta ano samlatan idol no ngam ti solusyon na dete idol ket no adan to pan nakabalin na ket mas umadayo kay jay yan ni dati ti may bak the best nga ibaga ko na idol. Lugar Ayun to pag idol di ka gani. tugangam idol no adan to pan nakabay. Ingkay ti sabali nga lugaran idol. No lugar mo to kuman. Makamulat Gani idol. ket kasi ti ano. Tantanda na dagiti imbaga ma idol nagmayat da iti pinangbagbagam kanya ka idol. On idol ta Tadya nga ba ana ta ikaw tao. ta may mayatan idol ta imbes nga may kiriri ka. Adaywang giriri niya. Makamu ano adan to morno idol. Agyan kay ti sabali nga pag talinaon, agyan kay ti sabali ti handa to nga umayeng. Ti mas na idol deta tayo marikrik na king ka nga ore da ka jay balay ko tay tuntunon da ka pa lang nang nangaron idol siguro ket may saka. Awan ni bagat mo pa ka bagaam ti personal ta problema. Ket deta kim-kim-kimaw. Deta ti ana idol mariknaking ka. Kasta siguro Uy, nga idol. rin kim kiba nga talaga idol nga adda nga mintay dandani nga bumtak da ito'y kwan na idol. At pinagtuptupal nga kunadan nga dyan nga rin nabayag nga kim da dyan na baka makaarami na kanya na ti madita dyan nga rin nakadadakis mo tanda mo nga aglimpyo na idol tababak damit to kumarkaro mo dyan nga So rin araw idol. ti imas na idol ket te ko na ako na idol nga anan. Sikalat ta ti anan idol. Sikalat ta ti mas maadang tinakemeng. Ta panunutom latta nga anan idol nga no adda mangeg mo nga sarita mo ket mabandito ket rumwarditan or anay bagbagayo ko naman lang nga an kalakit dito ka lang dangdangran tanuans nga nadangran dakan iti anapan nawag ng pinatulan dakan nadangran dakan sa bali no ka nga saritaan detan idol deta panunutom no agsaong katugangam kakabsana bebeam ora kita sa ukay lakta ko na Gani ipapalam idol. tano agaramid ka ti madi idol kakaasi deta anak mo magbakting ka deta anak kyut ag sagrap idol kini bakit mo nga no yata dayong apo makaramid ka ti madi idol iso nga kasi idol harapan nawag nan agtipul kalatan idol di sulat may baga ko tanumas abom deta idol amok nga panagkita king kabaulam ti agaramid iti madi awan ti turungon na deta idol no bumtak ka para deta panagtipul mo kakaasi di ubing idol. Gani idol tantanda na da kita ko barbaring no ko ikarkarag kong rukin niya puta. Matindag nga rin ti pasensya kinay maawata latay soda na idol. Huwag nga raw deta Ikarkararag ko lang ng tikas dyan na idol. One idol, isa't number one detan ta tanong kararag ka idol kat medyo agrap ay jerik nam. Kung nga kas lamabang araw tagad idol, Wow, labing nga napakarang ka problema. idol. May kupa kaming kini apon ta dati pansla panubok tayo ka dati kanya kon idol no kasano ti katidog ti pasensya kin dati panagbiag ni nga kastoy nilatapon One idol ti idol. Kat maabutan tan ti oras idol kat ada mga tidawadak nga anang arod iti uray tahan ta may pakita tarupam anang arod kuma iti may bagam kadje kini katugangam kini ka absat dan ikang katiba minuto nga panagbensahem kanya ta idol. agyaman na ka idol alay man nga rod dayto nga gundaway para kini katugangak nga nalaing unay kanyak nga sumao sapay kumata malawlawagan ta panunot mo kin sapay kumata agbaliw kapano dapay pagbaliw iraman mo dagitan na mo tadi mo to apitan into no madandanon mo dagiti ububrahom kada kami ket sapay kumata agornos tayo ta maornos ti pamilya yo nga nakay kamanga gyamanak Mr. Daniel ti oras kin talik mo ta nakita mo dayjay naichat ko kanyam nga problema agyaman ako na dayjay laeng Mr. Daniel idol. Well, sir, thank you, sir. Thank you ti oras mo nga pinangted mo kanya kat sapay lang kumata handa mabait nga panawonan ta masolbar to amin nga problema tatay kunakon iti problema kat masolbar hanga mabalin anayunan.
Sige, idol. Thank you. More power. Thank you, idol. Bye.